میکشی ای الله نمیترسی بیا چی بیا چیکار میکنی بیا نمیبرم نه یا زمزم لیسارا زمزم короче это истинное лицо на бародару мы даже переписка роз нишон то метом роз бей ты как мужчина вода кардагит ина Алло, здравствуйте. Ко мне ворвался один мужчина бешеный и угрожает мне. Можете приехать в Семеновскую площадь, дом 7, корпус 17А. Да. Ина апаш ануза спецприем бародаро. Ина фреб кардагия ки спецприем омадагиам, леки спецприем рафтаги набуд. Ҳамун рӯз бо гуфтагия ки ман шӯҳрат менеҷер. Ина бародаро. О, правой берег. Ина Ко мне ворвался, снимает и угрожает мне. китоби қуръон тра ягон кас угрожат накарда рих китоби қуръону ҷойнамоз ана дар бораи ислом гап мезана ислом кате прикриват мекунад бародаро ина истинное лицо рих ана ҷойнамоз тоқи мондагӣ дар бораи ислом гап мезани ҳадис нақл мекунӣ ку ана то, что ты обманул меня, тоже скажи. Давай, скажи то, что ты меня обманул. Но ты скажи, что ты меня обманул. Денежные средства требуют, шантажирует этим. Шантажирую, я говорю. Вот он сам признает это. Вот здесь стоит он. Кто признает? Эй, крыса ты, крыса. А залога-то домой было подключать начни? 690, 98, 108. Подключатку домой было. Давай, подключай. Давай, пусть приедет сейчас сотрудники, там и решим. Да, вот так. Давай, присаживаемся. Сразу? А на бронике можно сесть? Ничего? ягон хел дар ақли одам дуруст намеояд мефаҳмед ман мегуфтам нахо мара хешон фиреб кунам нахо мара и юрист фиреб кунам иҷада дитта ҳаромхӯрай дитта машиника ди шӯҳрат як ҷо шидан инам хелӣ шид мефаҳмед як ташхиши май бале шумо дуруст фаҳмидед дигараш инами шӯҳрат юрист машиник ба аллоҳ қасам хӯрдам ба қуръон қасам хӯрдам ба модар қасам хӯрдам бо нияти 2 сум пули ҳарома ба даст овардан бо нияти хеши худро фиреб кардан бо нияти ҳаммиллати худро бо нияти як мусалмона фиреб кардан бо нияти суми ҳаром кати фарзандоро мисол падару модароро хӯрондан ин ҳами корро кардан ҳамё баъд ман омадам офис ҷанг шидем ягон шапалоқ задамаш назадам даровдам милисоро фарёд кард милисо овардан бурдан мара дилда маҳкам кардан гуфт заявление менависем тра мешинонам ту даст будам ман гуфтам навис рафту одамия яке ну несправедлива шид мара маҳкам кунам гуфтам на дастои намешинам мебиром леки ман ҷарасои туро метиҳам баъд передумат кард ба ман видеош кардам гуфтам заявление наменависам леки видео мекунам то ваъда бте ки мара 35% ҳаққи компания пули мара метӣ майли гуфт видеош кардам рӯз бозор надохӯра пуле ки чӣ кардагиай кор кардагиай как кардор рӯзи бозор моҳи май моҳи июна ҳисоба сад мекунӣ 35% ҳаққи мара перевод мекунӣ No problems. Ина дӯст додем по номарди ҳаркас накунад. Номардӣ накунӣ гуфта худаш номардӣ кард. Через ҳамсин фуш ели 140,000 гирифтам 60,000 дига симкартара гирифт 200,000 ма гирифтам бо пул қарздор буд. Мо гуфтем хорошо гуфт инам қайсо басад гуфтам надо отчёта предоставить ка отчёта предоставить накард. Отчёти мисол 4 моҳа предоставить накард мада. Картам заблокировать тай ма ҳисоба садами тай ма суд даём хона даём ховум бедорум дига сарши чихел ки машинико мекунам айбани қа гузашт ма дидам ами короша ма гуфтам гӯш ки инами қадар сообщениш кардам дар WhatsApp гуфтам ман аз барои Аллоҳ амура мебахшам лекин илтимос гуфтам ами кори мардума нормальный би чтобы мисол фанда фиреб нашава чтобы фиребшон накунӣ бечора мардуми ғариба ман намехоҳам ки ту и кора кунӣ и кор хуб нест ма сообщениш кардам даш сообщенида ҷавоб надод лекин хонда буд лекин айбани қа мегзара мада як гала сообщение меояд як гала комментария меояд чихеле ки дар рӯи экран дидестин то что мардума фиреб кардестай чанд касора ма пулша гирифтам додам чанд касора и фиреб кардагӣ буд баъдаю разбори мо бо боло шид баъдай тоҷикистон омада зан задан як касай кормандои давлат и падкучат кардаи лекин падараш даромад хеле муомилаи хуб кард кати як ака гап задем гуфт худаш 100% виноватай пилтавитя бо удам гуфт ӯ ака гум шид я ҳамсинфиш пайдо шид ҳамсинфиш мара гуфт ки бачаи зурай охир да фаҳмид ки як машиники ҳаромхӯрай ҳозир любое время дар кушава подтверждат мекунад баъдаю бо бачаҳои люблиноро падкучат кард як помириро падкучат кард ба дили худ баъдай вай бо кадом бандита падкучат кард любой одами падкучат кард гуфтанаш ки ту виноватӣ ма ба кадом ният имрӯз видео кардистам бародаро ма пеш сторис кардам гуфтам дар кор нест дигар вай намекунам лекин ма дидестам ки ин мардум аввалиан фиреб кардистай шумо пул метиҳен кортона буд намекунам мега кор буд нашид тамом пули шумо месӯзад
пацан муроҷиат кардаги пули пацан агирифтаги гуфтестай ки мара дар кор нестай биёр пул мабрад на ты кора буд накардести мега ма тара фейсбе да метим мега полностью бессрочный по жизни на тара маҳкам мекунам. барои суханои задагид ма вақт ма расход мекунам фейсбе заиле менависам ки бессрочный визита маҳкам кунам. фаҳмидӣ? дар ақли одам дуруст намеояд. Ну ман намедонам чӣ хел понятие дораи чӣ хелиши гирду атрофуша окруженияшу дигару дигар дар ию хеле гуфтан нестай ки я модар сухтестай я бача сухтестай я падар сухтестай яму пулата дадодестай пул ай дарахт намечина. лекин ёда фарқш нест. айн ҳамин сабаб бародару инстаграмаш дар рӯи экранай ма дар поён бо комментарияда менависам. ай ҳар яктаи шумо хоҳиш медроен таги любой видеошта менависем ки мошенникае то ҳамун вақте ки видео намекуна катима прямо эфир намебироя бахшиш намепирса барои ҳамаи корҳо ҳисоб асад намекуна. хуни мардум ай мошенник хӯрдестай ба дигарон расонем.